tubagezaho amakuru mu Rwanda by'umwihariko muri Rayon Sport. Utarakoze subscribe kuri Gikundiro TV ibyiza nk'ibi ne handi wabikura. Yes, twongere tubahe ikaze kuri Gikundiro TV. Tuzanye breaking news kuri uyu munsi wo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere. Ni breaking isohotse muri iki gitondo. Rayon Sport Football Club. Hey. Twaje. Breaking attitude. Rayon Sport Football Club mu masaha y'isa sita z'ijoro niho umukinnyi w'umunya Guinea Bissau yitwa Abdul Jaron ni rutayizamu watsinze ibitego byinshi meilleur joueur wa championnat ya Guinea Bissau. So ubuyobozi bwareba umwakiriye ku kibuga cy'indege hari mu masaa sita aho ngaho. Mukaye tugiye kubereka video agera ku kibuga cy'indege Kanombe. Undi twaye dutegereje no mukongomani ariko wejo yakoze imyitozo bari mu nzovi ntibamubonye ariko yarahari yarakoze umunya Congo Brazza no winga. Kandi mwibuke ko dufite uriya Asana na Inosa w'umunya Cameroon mwene wakinanye na Aziz Basane kuranya barakinanye muri Asante Kotoko yo muri Ghana. Bose araba winga muri equipe y'umwaka ushize bari kumwe. So ubwo president yarabivuze ko Rayon Sport igiye kuzana umwataka wa mbere muri aka karere. Iryo jambo bareyo mwararyibagiwe cyangwa murabyibuka? Mbyibuka nk'ibyabaye ejo. Yageze i Nyarugenge, amakipe Nyarugenge aragatoye. Kandi tugiye kubereka video murebe agera ku kibuga cy'indege. Ni umusore ukiri muto ufite imyaka 20. Amakuru dufite nuko yari yagiye muri Portugal gukora test muri Sporting Lisbon muri Portugal, ariko ntabwo byagenze neza. Nyine ahisemo kwerekeza i Nyarugenge mu kipe ikunzwe n'abanyarwanda benshi ndetse n'isi abenshi barayikunda. So ubu turategereje uyu munsi kwa kabiri. So atabanje kuruhuka dushobora kumubona ku mukino Rayon Sport irabiri gukinamo na Polisi w'igikombe cy'intwari saa 12, ariko turamubona araba ari kuri stade. Ariko mbabwiriye umukinnyi iyi nkuru umuntu wayibreakinze bwa mbere bamwita Tuyishime Gilbert wa Viva Rayon Sport TV. Uyu musore akwiriye indabo ze yarakoze Tuyishime Gilbert. So n'ubu ngubu yabyutse abibreakinga. Tumuhaye respect Tuyishime Gilbert, aho uri wubahwe utangaza amakuru meza ya Rayon. Breaking uri kumwe nazo, amakuru ya ndano yafite ukwiriye indabo kabisa. So, uyu mukinnyi muraza kumubona ariko nyine abariyo ku munsi w'ejo kwa mbere twari dufite ubwoba ko hari ingingo yari yatureza muri FIFA, ariko iby'amahirwe amafaranga ye bayamuhaye yabonye kuri konte arayafite. Ngubu twemereye gusinyisha, tuzasinyisha bariyo ntimugire ikibazo, turahari. Uri kumva? Rayon Sport ikipe yacu irahari, ntimugire ikibazo, panguwa. Ikipe irahari kandi champion turayitwara. I Nyarugenge induru ziraza kuvuga. Ntimwumve ngo APR wasinyishije mbere ngo ba Hakim Kiwanuka, ngo ba Denis Omedi nabo ngo ba Watara Jibril. Mwe ntimugire ikibazo bariyo. Kugenda mbere siko kugerayo. Murabizi ubushize retired Uwayezu Jean Fidel yasinyishije nyuma, ariko mwarabibonye byaje kuba asinyishije beza, abakinnyi beza, amakipe yagiye gushora hafi za miliyari n'igice yarahiye. Mwarabibonye hari nk'amakipe yirukanye abantu bashoyeho amadolari ibihumbi hafi 400. Murayizi iyo kipe ntidushaka kuyigarukaho n'ubu ngubu.
uwo mukinnyi yazanye bita Jibril Ouattara w'umunya Burkina Faso. Uyu mukinnyi batangiye kumwita ikibiribiri, abafana haraye za Shyorongi batangiye kumwita ikibiribiri. Ubu turategereje turebe shampiyona itangiye, ese umukinnyi waguzwe amafaranga arenga ibihumbi 100 by'idolari akaba batangiye kumwita ikibiribiri, ibi ni ibiki? Abapampe ntabwo bacitse, abapampe barahari. So reka rero tugiye kubereka video murebe uyu rutahizamu w'umunya Bissau yitwa Abdul Jaro. Mugiye kumubona iyo ikipe yacu irahari, ntimugire ikibazo, tugomba gutsinda kandi ekipe nziza igura n'abakinnyi beza, ntimugire ikibazo, dufite abakinnyi beza. Ariko uyu munsi babiri bashobora kurara bateretseho mukataba panga paguwa mwitegeko. Uyu munsi nimugoroba mushobora kubona impinduka twasinyishije. Ubuyobozi ntibwicaye buri gukora, ntabwo bwicaye. Mwebwe mwumve ko ikipe yacu ihari, ntimugire ikibazo. So abantu twatangiye gucika intege ntabwo byabura, ariko nyine nuko biba bimeze muri football. Breaking ejo ugasanga byahindutse. Ariko uyu munsi abariyo mugomba, baravuze ngo useka neza n'useka nyuma. Ubwo nanjye icyo nshatse kuvuga mwacyumvise. Ubwo uyu munsi tujye kuri stade, tujye kureba Rayon Sport igiye polisi, tujye kuyiha ibyayo mu kanya. Turashaka APR nkuko Robin Ngabo yabitangaje, kandi ko iyi iri kuzana abakinnyi b'ibihumbi 100 by'idolari ngo ni ba Ouattara. Umuntu ukina match 14 agatsindamo igitego kimwe, akava muri GS Kabiri yo muri Maroc, yo muri Algeria, yirukanwe abafana bamuvugiriza induru. Inyarugenge batangiye kumwita ikibiribiri. Uyu nguyu mva n'ubundi baracyapfunyikirwa. Nibumva abapampa aho bari bagezereyo batuzanira abantu baraho ngo ba Arsene Agogo Kamara. Bira bintu iyo mbyibutse kuri Arsene Agogo Kamara, uriya mugabo yanciye intege pe. So rero tugiye kubereka amashusho nka Abdul Jaro agera ku kibuga cy'indege i Kanombe. Tugiye kuyabereka, mwirebere rutahizamu wanyu waje. Ariko by'umwihariko respect kuri Tuyishime Gilbert. Uyu mugabo yarakomeje kugenda bitangaza ko ari umukinnyi ugiye kuva hagati ya Guinea Bissau ndetse na Guinea Conakry. Abantu bakomeza kumwumva bamutera amabuye ngo atangaza ibihuha, ariko oya, atangaza amakuru afite. Nkuko birahinduka, nkuko twatangaje Sharif Bayo uriya Mugande bikanga, twe tuzi yuko bigiye gukunda, ariko ntibyakunze. So batangaza Vianney Sekajugo, uyu nawe muramuzi n'Umugande, ariko ngiye simwemera pe. Iri zina ntabwo ari iryo mu mupira w'amaguru. Sekajugo uyu ntabwo mwemera, ariko mutegereze uyu munsi hashobora kuboneka ibumu. Dushobora kuri prime time amaze guterekaho mukataba uyu munya Guinea Bissau. Mwitegure ko uyu munsi bariyo aho muri, mwumve mumeze neza. Ekipe yacu irakomeye, ubuyobozi burahari, n'amafaranga arahari, ntimugire ikibazo. Amafaranga yarakusanyijwe y'abakinnyi. So ubu igisigaye ni ukumenya ngo ese ararara ateretseho mukataba. Umva, respect ku buyobozi. Ubwo rero ayo niyo makuru nari mfite, niyo breaking nari nzanye muri iki gitondo, ko abareye uyu munsi abarajya ku kibuga muraza kumubona. No muri ndakeka ko no muri Rayon Time baramwerekana
mwitegura uyu munsi ko haraza kuba ikintu gikomeye muri Murera uyu munsi, mwitegure. Sa rero ubwo reka igikurikiyeho no kubereka amashusho. Mwakoze cyane, turabakunda cyane. Kigali International Airport ni mumbeho nyinshi cyane, niyo mpamvu mubona nambaye umupira, mpamvu mubona morale abari yose, ariko nubundi imbeho iracyari yose nubundi muri rusange. Turi ku isaha y'isa 6:45 nibwo turimo turarekodinga iki kiganiro. Saa 6:45 twaje kwakira umukinyi ukomeye cyane, ni hatari. Manager waratubwiye ati uyu n'umukinyi uteye ubwoba, n'umukinyi witwa Abdoulaye Diallo, imyaka ni 20 yonyine, neza cyane, n'umunya Guinea Bissau, afite amateka menshi, afite amateka akomeye, ni umukinyi umwe mu bakomeye ku mugabane wa Afrika. Abenshi barategezaga bati ese koko bizabasha kuba byakunda ko hari ikipe mu Rwanda basha kuba mwigondera, ariko ikingenze nuko uyu mukinyi bitegereje ko yaje muri Kenya Airways, arahagera ku isaha, yahageze ku isaha y'isa 6:35, yamaze kuba landing already, ariko ntabwo aragera hano ngo tumone ndetse tunamuganirize. Batu uyu mukinyi rero nkuko namaze kuba mukubwira, amazina ye yitwa Abdoulaye Diallo, afite imyaka 20, ariko igitangaje abantu bazi Rayon Sport yani ya hambere yaba y'umuvandimwe wagiye uca muri Rayon Sport akina kuri 2, agaca muri no muri Musanze, yaciye no muri AS Muhanga asoza umupira we, akinanye n'abantu watubyaye Abdul, abantu bazi igiportugais, abantu bazi ikinyespanyol. Uyu musore ngo nta rundi rurimi avuga uretse ururimi rw'igiportugais. Ubwo rero abantu mwipima muzamujya mu nzove mugiye kuvugisha umuntu, nimutiga ururimi rwa ngo muve muvuga igiportugal wa mugani ikatuvuge mu kinyarwanda, ubwo bizasanga byagenze gute? Bizasanga nta muntu ngubasha kuba yamuvugisha neza cyane. Yakinaga muri championnat, reka ngikubwira, yitwa ngo ni Campeonato Nacional de Guinea Bissau. Kumwoka byaramwe ibe naye babwe Nyarugenge ibintu byakomeye. Yakinaga mu yo bita ngo ni Campeonato Nacional da Guinea Bissau. Uyu musore rero akaba akinaga mu ikipe yatwaye igikombe cya championnat cy'umwaka 2023-2024 muri championnat ya Guinea Bissau. Maze kuba nkubwira izina ikaba yitwa Campeonato Nacional Guinea Bissau. Ni championnat navuga yuko ikomeye cyane, championnat iyi equipe yamaje kuba itwaramo igikombe. Equipe ngiye kuba nkubwira rero ikaba yitwa Sport Bissau Benfica, cyangwa se Benfica Sport de Bissau. Iyi equipe rero, iyi equipe ikaba yaratwaye igikombe cya championnat cy'umwaka 2023-2024 mu gihugu cya Guinea Bissau. Utuye umukinnyi rero ati wakwibaza tumukinnyi wa 20 yuzuye yakoze iki gitumye Rayon Sport imubenguka? Umwe mu bamushakira isoko cyangwa se manager we akaba atubwiye yuko uyu musore yaba yaragiye kora na test mu gihugu cya Portugal mu ikipe yitwa Sporting Club de Portugal. Uyu mukinnyi ngarakomeye cyane, ntago ari ibintu by'amakabya nkuru yari yumva ngo umukinnyi gutya na gutya. Njye nkubwiye bimwe dufitiye pleve ndetse tunakesha manager. Uyu musore rero akaba yitwa Abdoulaye Diallo, akaba aratsinda ibitego kugera kuri 19 mu gihugu cya Guinea Bissau, 16 muri championnat nziza cyane, ikaba yitwa ngo ni Campeonato Nacional de Guinea Bissau. Akaba aratsinda ibitego kugera kuri 16, hanyuma atsinda ibindi bitego 3 mu gikombe cy'igihugu cyangwa se igikombe nakwita nk'igikombe cy'amahoro hano mu Rwanda. Uyu musore rero agiye kuba hasesekara, twumve imumeko ye. Ubwo mu rurimi nyine tugiye kuba tumuvugishamo igiportugais, ubwo batabasha kucyumva turaza kwaya tubasobanurira, natwe gakeya tuba tugenda twiga, abantu bagenda bahugurana nyine ukagenda umenya buri kimwe cyari cyo cyose kigenda kivuga kuri uyu mukinyi. Rayon Sport kandi ifite undi mukinyi uri mu nzove usanga undi witwa Asana na Inosa wari mu igeragezwa, ariko icyo nakubwira nuko aba bakinyi bombi kugira ngo bashe kwakira imikino y'intwari cyangwa se Heroes Cup nuko bagomba kuba bari muri system ya TMS.
Ferwafa bakunda ko muri Ferwafa ambwira yuko nta mukinnyi wemerewe gukina iyi mikino bataramaze kumwandikisha kabone wenda ne bamushakira ibindi byangombwa birimo wenda work permit kuba akorera mu kino gihugu ndetse n'ibindi byangombwa mu buryo runaka, ntabwo yabasha ko bakina iyi mikino. Icya kabiri, iyi mikino ya Heroes Cup izakinwa n'abakinnyi basanzwe bemewe ko bakina shampiyona y'ikiciro cya mbere cyangwa se amarushanwa nyine y'umwaka 2024 2025. Ubwo n'abanyamahanga bangahe? Batandatu. Niba Rayon Sports yakiye wenda uwitwa Asanana bakamaze kumwakira ibyangombwa uwo yakina, uyu nguyu kandi nawe niba baramwakira ibyangombwa nawe yakina, ariko niba nta byangombwa bamwakiye uyu maestro akabitwa Abdullahi Jalo ntago yabasha ko bakina. N'umupeti muto cyane afite imyaka bigera kuri 20. Hanyuma rero nange reka meniga ururimi rw'igiportuge kugira ngo tuganira gake gake numve impumeko ye, ndaza kwa mubereka mu kanya gatoya agiye kubasigara no ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Nitwa Eric Munyandori Karikeza, nkomeze kubashimira cyane mwe mudahemwa gukurikira ibiganiro bya Inyarwanda. Boa noite. Eu estou aqui na minha nova casa mesmo. Eu vim aqui procurar melhores condições e tentar ajudar o meu clube, que é o Rayon Sport, a chegar ao destino mesmo. O processo foi um processo tão longo mesmo. Eu esperava desse dia mesmo. Come Jalo vida real in carreira de futebolista? Carreira futebolista? Ainda é só início. Só início ainda. Alguma mensagem para o fãs da Rayon Sport? Sim. Eu venho aqui para trabalhar para o Rayon Sport, atingir os objetivos dele. Tentar ajudar o clube a chegar ao destino. O seu objetivo? É o objetivo do clube. Melhor marcador e ajudar o clube a alcançar o título de campeão. Fatanya. Batubwiye ko ari akanyenyeri 195 urwego. Ndabona byemeye. Mwaramutse Beatrice. Mwaramutse Mukama. Ese ko umuntu kanda akanyenyeri ninde ugiye kohereza amafaranga? Oya da, nibereye muri system imibereho. Iyo se ikora iki kandi? Imibereho ni system ikubiyemo amakuru ajyanye n'imibereho y'abanyarwanda twese. Yifashishwa mu gukora igenamigambi rinoze kandi rishingiye ku bipimo nyabyo. Naho abaturage bayikenera gusaba serivisi zitandukanye nko kwishyura mituweli n'ibindi. Ariko Mukama, ibyo mbwira ni ibiki? Ntidusanzwe twishyura mituweli tugendeye ku byiciro by'ubudehe? Ashwida, uzi ko uheruka inzira mu ki? Ibyiciro by'ubudehe ntibigishingirwaho mu gutanga serivisi iyo ari yo yose, ahubwo hasigaye hifashishwa system imibereho. Ko numva ayo makuru ari mashya mu matwi yanjye. Ubwo uraho utarareba niba amakuru y'urugo rwanyu ari muri system imibereho koko? Yewe ntabyo ndareba pe, ahubwo nyere kuko nabireba. Biroroshye. Simbona ufite telefoni, kanda akanyenyeri 195 urwego ukurikiza amabwiriza. Icyakora telefoni y'ureba amakuru y'urugo abaruriwemo igomba kuba ibaruye ku ndangamuntu ye. Uzi ko natwe turimo ndi? Ariko se ko mbona bucura bwacu watarimo? Ndakumenye. Ejo ntiwaje mu nteko y'abaturage. Batubwiye ko iyo usanze urugo rwawe rutari muri system imibereho cyangwa usanze hari amakuru y'urugo rwawe akeneye gukosorwa,
ujya ku biro by'akagari utuyemo bakagufasha. Batubwiye kandi ko iyo nta muntu n'umwe mu rugo ufite telefone ibaruye ku ndangamuntu ye, nawe agana ibiro by'akagari bakamufasha. yewe reka nyaruke hakiri kare bamfashe.